Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nebikugendekera gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politike muri showbiz ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Sano Empire ibonye amakuru iyabagezaho mu bambere. Ni kuri ino mpamvu rero twanyarukiye muri entertainment tukabazanira amakuru ari kuvugwa kuri bano basore uko ari babiri kuko bose nta numwe wari washaka. Umwe bakaba bamwita Yago Pondati, muramuzi cyane, yamenyekanye ku ndirimbo ya Suwejo ndetse akaba nazwi ku biganiro bigiye bitandukanye acisha kuri channel yiwe bita Yago TV show. Undi nawe akaba yitwa Jihad, akaba nawe akora ibiganiro bigiye bitandukanye ku macano agiye atandukanye ndetse akaba ari n'umunyamakuru kuri Isibo FM. Uyu mugabo ndetse aba bagabo babiri bafitanye amakuru adasanzwe ndetse akaba ari na beef imaze igihe cyane kuko uyu Yago rwose yiyemeje gushyira abantu bose bamugiriye ishyamba ndetse bavuga yuko aribo batumye anakora ndirimbo bita Suwejo yakunzwe cyane. Uyu mugabo Yago murabizi yuko mu minsi ishize nyuma yuko arekuye imizinga ndetse nk'uko bivuga ko ari kompra yarekuye ndetse yiteguye yuko rwose akomeza kurekura n'ayandi maroketi agiye akomeye. Wakibaza ngo ese nyuma y'ira kompra ya video yashyize hanze uno mugabo Jihad ari kwikinisha, ese nyuma yaho haba hari izindi video zimeze ute? Murabizi yuko rwose akimara gushyira ino video hanze yahise yiherekesha amagambo akomeye ariko agaragaza yuko rwose ari gusezera mu Rwanda. Sibye ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mugabo atasohotse ahubwo ari mu buryo bwo kugira ngo yikorere utuntu twe gake gake. Ibintu byafashe urundi rwego. Noneho nyuma yaho ngaho uyu nguyu rwose uno mugabo amaze gushyirira ayo mavideo hanze, uyu musore nawe yagize icyo abivugaho. Uwo turi kuvuga ni Jihad, yagize icyo abivugaho avuga yuko rwose iriya video rwose nta kumubeshyera ari we ndetse agaragaza yuko rwose bitewe n'uko bakorera online ngo abashu nyine murabizi yuko ariyo slogan yiwe, abashuno kwicaza abantu ku dusonga bugari. Ibyo bintu byose yabigarutseho avuga yuko rwose umukiriya we ari ushobora kuba yarayishyize hanze video kuko baramubajije ati ese ntago byaba ari edit cyangwa se ntago byaba ari bya bindi byo guharabikana wasanga atari wowe? Undi nawe yarabaza ati rwose ni njyewe. Ni amakuru ari gucicikana ahantu ari hose hagiye hatandukanye muri showbiz kuko amashusho y'uno mugabo rwose yabaye trendy, aho rwose buri umwe ari we wese ukurikirana ibijyanye n'imyidagaduro yaba ari utari umuzi yatangiye kuba yamenyekana. Uyu Yago rero nawe yakomeje kugenda abivugaho rwose avuga yuko rwose uko byagenda uko ariko kose agamije kuba yacecekesha abantu buri umwe ari we wese ndetse avuga yuko rwose uyu Jihad yakomeje kugenda amuvugaho amagambo agiye atandukanye, naho yavuze yuko rwose uyu musore ashobora kuba rwose nabwo ntago ari ugushobora ahubwo papa w'uno musore uwo Jihad ngo ashobora kuba yarakoze jenoside. Ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bibaza Yago ibi bintu ari kuvuga ntago bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Ese ibi bintu ari kuvuga ko twumva byarenze entertainment, ntago ibi bintu bishobora gutuma Yago ashobora kuba yakurikiranwa? Ese Yago gufata video y'umuntu runaka ndetse y'urukozasoni akaba yayishyira hanze, buriya ntago bishobora kuba byagira gikurikiranwa kuko ibi bintu rwose biragaragara nabi ndetse abandi nabo bakomeje kugenda bavuga yuko Yago rwose ayiyemeje gukuraho abantu rwose baba haters biwe. Mubyibuke neza n'uyu mugabo yegeze kuvuga yuko rwose Yago ngo ashobora kuba ngo nk'uko abivuga ari umwana wanyweye amata ndetse yanabivuze yuko abandi batazi iby'amata ndetse yakomeje kugenda nibasira n'abantu benshi kuko yashyizemo na Bruce Melody, avuga yuko Bruce Melody buriya hit afite ahantu ayikura.
afite ahantu ari kuyikura burya ngo atari hiti yiwe. Uyu nguyu rero Djihad yavuze yuko Yago rwose nk'uko avuga yuko ari umwana wanyweye amata, aho ngo yayavangiye rero ngo n'itabi, ariho byakomeje kugenda biba ibindi, ariko gusa ibyo byo ntago byari byagakara, ahubwo uyu Yago niwe washyize hanze ibintu bitoroshye. Buri umwe ari we wese yibaza ati bya bintu burya ko bitoroshye, ese burya n'umushu ibi bintu rwose arabizi. Gusa umushu rwose yagaragaje yuko nta kibazo abifiteho ndetse ntabirenze, kandi azakomeza kubabwira akari murori. Ngayo nguko rero ibya entertainment y'uno munsi, ndetse n'abantu bari gukomeza bibaza ati se aya mashyamba aturuka kuki? Bamwe bavuga yuko ari views menshi, abandi bakomeza kugenda bavuga yuko rwose ari mu buryo bwo kuba batarabashije kuba bakorana neza, ariko ibyo byose ntacyo na kimwe bivuze. Reka twigarukire rero mu nkuru zigiye zitandukanye. Wowe utari wakora subscribe, reka nkubwire ukore subscribe uno munsi kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi, naho njyewe ukugezaho inkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, kuko mu minsi iri imbere nabyo bigiye kugenda biza gake gake, kuko uko byagenda uko ariko kose uko Imana igenda iduteza imbere tuzakomeza kugenda dushaka n'ibikoresho n'ibiganiro biri hafi. Imana ibaho umugisha, kandi nawe utari wabikora wibuke kubikora.